گرانی و جیاوازی بهای پلیتن کلینیک نوشداری ولاتین پارێزگەها دووکێ دلگیران کریه و که او دبیجن پێدویە دقەیرانên دارایی و ڕەوشانەها هەرێم تێدا دەرباز دەبە بەهایە کولدی vê ڕەوشانەها بۆ کلینیکên نوشداری بهێتە دانا. Biryardera Lijna Tendurustî Perlemanê Kurdistanê jî kertê tendurustî li Herêma Kurdistanê lawaz dibîne û dibêje ku şilayê nûjdaran ve bazirganî bi nexweşan dihête kirin. فقيرة هي يعني دفان ظروفها دا يعني ظروف جالك بزحمة دكتوري جيباكو تشتكي جالك يوديتو نشأ ما يجاري خو إهمال بكي دبري خدت دكتوري جي والله نبخدي أسعارت وجالك بالنسبة موظفي بخدي بويش جالك لأن راتب نين. اگر برای خواب دیل سلیمانی و هولیره او بسوله 500 دینارانه فاف جیاوازی های اف همین ما اخصینه بردم وزیر تندرستی کابوچی اف جیاوازی تات نوا پارزگاه هرم کردستان دهنه که هر سه پارزگاه هرم کردستان نه هرم جک جدانه اجبلی و ما برای خدای کرت تایبت بازرگانی کی مازنی اب نخوشید اتکرن سروک سندیکا نوجدارên Kurdistanê Duhokê jî ragihan ji ber vê krîza darayî biryar hata dan hemû nûjdarên sinûrê parêzgeha Duhokê 5000 dînaran ji bihayê her pilêdekê li hemû klînîkan kêm bikin. Biryara sendîka nûjdarên Herêma Kurdistanê Leqê Duhokê biryar da 5000 dînara kêm ketin ji bihayê piştgirînê klînîkê taybet. Doktorê rawşkarîne ku bihayê wan yê klînîkî 25000 bûn û yê taybetmend 20000 bûn û yê tîşeyî 15000 bûn. Me pênc jê îna nexware. Herçanda sendîkaya biryarda ku bihayê pilêtên klînîkên nûjdarî bi bihayê 5000 dînaran kêmtir be ji bihayê her car. Lêlvêrê pisyar ew e. Erê hemî nûjdar dêpêgiriyê bi vê biryarêken erê dê wek her car hemî nexweşan li klînîkê dixwegirin bû yekê çareseriyan bihête kirin yan ne. Qudret Mehmûd ên Artî Duhok.